Последней модели Redmi Note 14 Pro Plus и телефон недавно буромадагия. Пешаи Redmi 13 Pro Plus буд, ози боша Note 14 Pro Plus буромадагия. Камераш ранги Xiaomi 14 Pro 14T, дизайнш полни давай монандай. Пуштиш боша мат вия пайдас намемона. Камераш боша 200 мегапиксел основной камераш, экранш аввалиной гаштаги 120 Гц кор мекуна AMOLED. Адпишат капалес боша дар рӯи экран селфи камераш 32 мегапиксел. Стереодинамика дора, боло поён мехона, ҷои зарядтааш Type-C, дута сим-карта мебара ва IP68 дар дарни он без проблема кор мекуна. И телефон қати фора играбозӣ мекунӣ, фора навигатор либои кор карда метавонӣ. Нархира охирон видеода мегумуш. Дар комплектация и телефон ҳастай 120 Вт 20 зарядка ки ай 0 то 100 19 минута пар мекуна ва кабели оригинал ва ай компания Redmi чихоли M3 сиёҳ буровардагия. Нарх телефона метавонед ки ай Telegram канал бигзарен бинед, дар описанӣ мондагӣ меша.